I dobit će poslije deonice, da. Pa beka mi ti tako. Daj gol! Da piješ vode, pa deti je. Kako mi tređe? 25? Misionu, ovo je na 5. Pa ne bi to nije bilo. Dobro. Pa da ono je bilo ovo, imao da... 5. Ne daj no. 5 miliona je. To ne znam kako je. To su 5 po 9 već pa 5. Pa znaš čekaj se ja te pitao, brate. 96. Ovo sad treći. Za 3 godine ti neko da se 95. Ko znaš kako je tamo sve povod? Igrat će oni. Ja pa da kad igraš tamo od trenira se igraćeš ti Gdje četvrte? Sergej dobio isto 20. Nema 120. To mi kako se sad napravio, baš kako se vidio kako... Nema 160? 120? Sad Šavamba i ti što su, koliko on dobio? On nešto smiješ. Što mi kako se ti igrači... On je sigurno milion i to. Dobio on dosta. Ali... Njemu su produžavali ugovore. On ima dosta koji će ovu našu partizan, kako se udaceli, radi neke zice. Ali ja mislim da sad oni će da traže. Mislim da je oni dobro. Ti onog čovječa sve Vinja, zaustavi ga novina, neko tamo se daje mu sad. Svi baš jebote. I oni imaju garantu sila na sredi dobe. Otišli su tu.
Zbog trke, konji kao nas malo. Nemojte to shvatiti. Ne može reakcija, ne može to shvatiti. On kupi ljudi, bukvalno kupa svetska. I treba da se pravi negdje u nošte, negdje u ruku. Zabrano se to poslednje. Na stadionu u WC, kažem, peru mi noge tamo. Znaš, ono, Esi Milošej! Viki! Dobro! Milošej! On je ovaj prstni putak. Prošle godine je bio oko 20.000. Moguće ono iskače malo. Da li će biti duplo? sredina kompletna. Ali eto, sad će biti opcija da možeš da prodaš, da imaš ono da se označi, da neš da prodaš meso. Nisi meso lepo. Bio ono jedno. Bilo je 8. Ma meglio bello dai malo. Ja ću ti dam, evo. Tri godine je ovako, ne ništa. Hrvatsko veliko to fara, ali ne. Što je nekad zašto radionice i tako to. Ne samo Šasti, Ža, Mikić, Mikića i Ljuboš. Nema ništa nam podne. Nema nešto računa, pol 3. Drugo nema 3D kola, nema više to je bilo nekad, to je odušao nekad. Ne više. I kaže, kaže, ja idem lekar si kaže, nema ove dijelnosti. Ovo je baš Ko? Ne da ideš vrtu sad. Što ti bolje radiš čovječe? Ne, može biti maština. Bilo malo sad na 5D kola, nema više na ja kola utovaš to. Mislim da ješ dok se doviđu tamo da malo na 5D kola. 2 mjeseca kola, vodno sam sad se nešto tam ti niko postoje 2 voza, sad na sljedećinom vozu idu sad uliče. Noći, pošto ide tamo.
Da pokažeš. To video od bandule, ej. What did Dennis say? Dato i sika nisu. Otišli su. Ne bi tako propitao. Meni je Uroš. Tamo je Stela. Daj, Stela. Tamo lupi tamo. Znam. Ono mladu. On nije pio ništa. Meni je bio. Ko je bio? Ko ima? Osjeti, 3-2. Marija pobila je. Ne znam, odakle te riješi? Da li je Francuska druga liga? Kao gol! Što je šalje? Oni su kao igrač Partizana. A vidim još je kao zvalice vode, Opet si promašao. Ne znam koji on sam vodi kao poziv. Samo kada pogledamo. Tada si izgubila i nisi igrali u Ovdje da se ne plastiš. Tu skoči.
Staklo, to nije staklo. To je on pobjedio. Da mi za 2 godine. Evo godinu i pol. Se ne sjećam da su nekako. Gdje ste vi naš? Odvoli sam ja. Alo, Jelena, gdje je? Ti sam prošao. Uvoli sam tu. Uziće 5-6 milijuna. Euro igračku konferenciju. Da play-off Lige Evrope se Olimpijados. Lepo potom je prijatelj, nešto